السلام عليكم وعشرات عنا إنه نقدونا أو كبر اللغة إنجليش كقاب فضط وأنا 10 كوبات. What is your name? What is your name? What is your name? جملة كوبات مقاعا My name is Ollie. My name is Ollie. مقاعيقو وعالي I don't understand. I don't understand. I don't understand. ما فهمين أيو يري. I don't speak English very well. I don't speak English very well. waxa uu ku jawaabay uguma hadlo luqadda Englishka si fiican. I don't know English very much. I don't know English very much. Ingiriisi badan ma aqaano. Please speak slowly. I still don't understand. Please speak slowly. I still don't understand. fadlan aayar u hadal weli ma fahmin. Do you understand? Do you understand? Do you understand? ma fahantay ayuu ugu jawaabay. No, I don't understand. No, I don't understand. waxa uu yidhi maya ma fahmin ayuu yidhi. What is this in English? What is this in English? waxa uu weydiiyey maxaa tan English lagu yidhaahdaa. tan English maxaa lagu yidhaahdaa. It is a fork. It is a fork. It is a fork. waa farageeto. I don't understand this. I don't understand this. I don't understand this. ma fahmin tan ma fahmin. Can you help me? Can you help me? Can you help me? jumladda ugu dambaysa waa ma ii caawin kartaa la soco casharka xiga. ma jeceshahay inaad baratid luqadda Englishka qaab fudud oo online ah. waxay noo bilaabmaya fasallo cusub oo bilow ah. isdiiwaangelintu way socotaa. nagala soo xidhiidh WhatsApp-ka saaran profile-ka